kandi tutugambire cyeshongoro no kitwari ari video no kitwari ari to katoyina kamera ebaretse buzo cyo nyuma shweko cyeshongoro video ombwire buce munonga ninjira nkunkombero nka orwa kabiri ntubahereza video yeah social media platforms zanje ndi ya TikTok noteka mu Juliet Noremera Facebook noteka mu Juliet Noremera wa Yesu no mbona then YouTube nabwe noteka mu Juliet Noremera no wateka mu Juliet Noremera music yanje yona nojibona yeah kuna abayirendi yaho naishongora nahindura fayiro nazo wa Morris agata we shongoro bwanje bwe kunarigera ubwakorwa nakorro mu ka studio akamba keta J Records producer kamwita Alex na argam natera nahindura fayiro ngagikorwa producer Morris nangu kuna beninji koro bwiro wakachine studio mu kizungu omuntu yashangamo yaja ateke shongore cyenkiza kuba hiti cyabonera nangu nahindura fayiro yatera yatambura yabwombyaro kigumire kuko mu cyaro kashangarimo tine hectare Yes, all right. Hamazena nemse mashweko kandi program nekiboze kandi koko mukimanya ngo nkaburisho kuturu kukikora itwe abankore ngari nkore Media TV tubantu tambatambara turukuzo mu field zitari zimwe zimwe kandi turukugezaho kugira ngo tubereke kiri mu field neki erizoba tur Andrews aho murimba ro mu rembo rwite rwambara kandi okutwaba turiyoko twasharaho umushongozi wa mani munonga niwe twagira ngo katike habo kwa twashanga na shooting cyeshongoro kandi cyeshongoro cyene cyeshongoro kibonire munonga icyeshongoro mbaceta mundeke ngambe ne cyeshongoro kirungi kandi cyeshongoro umushongozi wanyu umuri kumanya nka Pastor Juliet wabeshongorere Noremera nebinde beshongoro bingi munonga mwe bari munonga kandi mwe bari gumana mu watchinga nkore Media TV imabanywana banje bari ahero abari aho mu Western abari mu Central abatakuragaho nimba kunda munonga kandi nigira no mureba okutwatereza sini nigira no mugireba no mureba buri kimo kugenda mu meso so erizo banenye mbine ibo mutakarga kikuru noza nza kwantu mwakira aho mesha ari kutushobora tukuganaganira munawe ari kutugambira icyeshongore cyo kwakitebekanise ninga shina nda kucishoza ata video najitwari nima ngo hatimo mwarebaka video numugenda kifuba hato numba numujyango esohwire ryari numwenda kubana munyisobusumu so naza ko bana tushobora aho mesho bit otherwise mwe bari munonga kandi mwe bari kutukunda nenkabere ninjangu umuntu wabano ndakushutinga video yawe kabonera je actually ninjye mureba kurigera setting egerya norenga setting egerije so mwe ni wanda kushutinga urimo shongozi ikintu cyurungi kushutinga sinzi nkeze nikiba kiri cyurungi munonga so mwe no murimba ratine kitarumu buri kimo cyona imbebere no murebo kwatibirya mwe nkabere nimbashaba icyeshongoreke banywana banje aba gospel nimbashaba icyeshongoreke kintu mureke tucyakirege mureke tucyakize umutima murungi mureke tukikunde mureke tumwereke love mureke tukipushinge ba bloga bagenzi banje ba comedian bagenzi banje ba TikTok aba YouTuber n'abandi moyina ba presenters aba TV aba radio na social media zizindi zona kabire nesha bakeshongoreke mureke tucyakize rukundo kandi tukipushinga aboko tantu pushinga umushongozi witu wa Western tire kitukubantu ferwa kureka umushongozi wa Western koko no mpushinga no buri ngoro kwe pushinga abo kubanye ncyakare muri muna wawe ninga soha ningo ndejo nuza kushanga ogu wa pushinga kandi hatari wariyo namuyamba so mureke twatanise turebe ngo atirist hagira leve itwataho mu Western tureke kwezara tureke kwegarance kandi ukashanga ngo nitwe tutakwepushinga ukasigara urkwegomba ba Kampala urkwegomba beshongozi baheru kwegomba ba Tanzania kandi ekibaro kukora kurabaho ni already kikurye mu ngaro kubasa kukikora kikakurabyaho otherwise mwe bari munonga kandi mwe bari kutukunda otakargaho turiyo tubereka bingi cyakwa tubereka buri kimo cyone kikugenda mu mesho mwe bari munonga iwe nka komashongozi yeshongweire bitukatandika buri kikutandika kugira tatikantandi cyenyeshongore mwenu nemyaka yakare ninzeza no kugishwe
nintekateka nshemekwa natandikire 2009 2009 ngoko nakikugambira nubwo natandika kweshongoro watandikana na keshongoro watandikana na keshongoro baketa omukazi mbe notajwire tema kapera kako tereza makapera kako gokariya kira nabahata bakesha mutima gwanje amirari mukama akubana akora byona amagara genje nuwagaine no shoro sibwinweranga nakira watandika ukakakora mu studio ki bakamba jeta embassy studio bwirobo ekeri mu complex producer akakozere mbamweta Junior Clean by then akachiri Clean chakonkata kajunwa yaba na pasta nkwe nahuri Junior Clean niwe yatire ngomejo so kuwakahire yokwe atobwire obwe 2009 kare social media zikastaka kanyire mnongo ati wobwire boko promotinga naki kam promotingira nkai mwena keshongora ako kuna akatira arabaho bwire isha top top radio kene korwa umusha kumweta ande ba wirba kajuna ba bisinsino wirobo bakatera keshongoro kanje nakorasa ho tundu tweshongoro twinji twagumoye kunde manyamunde chemusime mwenu na hati nindeba video yatwo njirenshon top radio ni abase kutambuza konka chikatera chikakwata kishongoro echo taitomba jeto mukazi meno tajwire konka chikachiri mutuma gwanje himirano mukama wiza wagumezamo washongora manyano remera habugwa gatao mishoga mukazi mbe notajwire harimo byo shongoro bikankiku iyo abantu batakumanya ukeshongoraho omurembo gwo keshongora ombere bwa albums ningo kashanga zarjira azakaziriho konkazi tachine manu mnonga ko mubutware bwaba nanka bwaba mhozi obobwe zikazi takakanyereza zikaziro konka amani ya konka otuberana konka bitware ba video zabyo no amani so nachitambuza mnonga kuna abaire yaho naishongora nahindura fairo nazo amors agata weshongoro bwanje obwe kunarigeraho bwakorwa nakorro mu ka studio akamba keta J Records producer kamweta Alex na argam natera nahindura fairo ngajikorwa producer Morris nangu kuna beninji korobwiro wakachine studio mchizungu omuntu yashangamo yaja atache shongore chinchiza kuba hiti cyabonera nangu nahindura fairo yatera yatambura yabugombyaro chigumire kwiko mucyaro kashangarimo tine hectare ababuruzi bahiya mwenjiri abantu bachimbisa nerizoba ariyo by the way n'abantu abariyo bandeba obirota kucumanya ngo nahindura fairo neche shongoro cyanje nomanya omucyaroko harimo abantu abari kugenda akazanka mukuru akeza kwa mukuru akajya ati amazina gaje ninya Pastor Juliet mbenu ninya wabatere na Hindura Fire umuntu kogo wamushanga mukuru gatigire ngo abakwesire atakukimanya ngo uruho hata kibore nka mukuru nkogo kamushanga ho arikweshongore cyeshongoro cyawe umuntu kogo no mukorera mwe nabari kutureba nabamporikirize ni kishasha ekintu cyo ntitushasha nkabeshongozi konka namushanga of course no muntu yana mayiminge cyeshongoro cyawe naba nakikunda kandi naba nakwagera nikishasha mukujya ngo yakweyetera okuyewe kibi no muntu kweyetera kujya ati ndi nanka konko muntu kumayiminge cyeshongoro cyawe nyonkanye yatanyeterire nindeba ngo nanakikunda munonga kandi nubundi naba nakitambuza nanye kureka namushanga wonkashanga nanye yeta nimweta nshitamana omujya ntege nenshobi aromo shongozo omwe kamboza ko namburuza yajata nyonka namushanga ro kweshongore cyanje nimbasa kuguruka mukwate mubuzi unayo nizo mu studio kaboro atamba gambere bishemu ekintu cyone kiba kweta gospel music nchumanyisa ebyeshongoro byenjiri ya Kristo so nitweshongore byeshongoro ngutubere kure bijene bikomorera amagaraga abantu ogwo muntu nabasa kwemerera stage amayiminge cyeshongoro cyawe owaba yaye wira amasuku agaruke mamani kuye mwensho bahera naha amashoyiko omuntu kweyetiwe
kashanga ngo kwari kugira ati ninye Pastor Juliet ninga ninye mashu kana nanondi izo rukunkora mukube naba abakujwara kubimweno karo mutari ko mushazi ukareba kukandi tubiya kubibira kubinyo nyine yabinja bakweta Pastor Juliet nyine yabinja bakuma iminge byeshongoro byanje nkanyo bwiro bwenye kunkushanga umuntu kunkuma umuntu nguna iminge cyeshongoro cyanje nyomwe no mwecishemeza Pastor batayesere nyowe wagumiza mu watera anahindura fayiro kwahereza nahindura fayiro ati aho wayongeraho cyeshongoro cyo kiwakoresize unatira nahindura fayiro agataho nijana to bwishongoro bubiri ubutakumanywa bwafu ntiyo nataragaza natera noremera nagitera yaremera burahamwe mu industry metoma y'abantu mu makanisa burahamwe hona yabahumuriza noremera ukabagikorera nka noremera nkagikorera mu studio mbageta Sure Tunes Records. Sure Tunes. Yeah. Okay. By then producer wanje gwakana turo musaveya nazayo nangu noremerero ho story mpangwero ho bujurizi abo kuba noremero byo ndikuza kujibona nkantandikire kanisa matuga warga matugo kayongero ko misho rukuza se muto ngatandika yo chache na hateriyo kunabere ndiyo ninyisha nahika cyamugorana nahurira kari yanyizera ryandete cyeshongorecho manya noremera nkagambiro wabire namvuga namnyanta nakweshengereza mvuga speed ya msyomuka na kenara msyomuka ikuru wanje najena nakwate kitabona za wanaiba aharuguru yenju na handike cyeshongorecho ko kandi kuja tumukama kuna nyamba ngatunga producer watire cyeshongorecho bakweta Shumo yambe nibwo yabeshwire ndukure kiri cyeshongoro kirungi cyamani kikaterwa Lady Diana na shaba mukama kubwa serikali ro wakatano ni mukaniyo mukishaba no kusiyo nto mukama kunompa producer watire cyesho nyonga namangu natura no mu Uganda mazum kubwa sesirere sande na urira kari yanyangugendo zo kushabira mbara na za King of Kings niyo nshabire kure nayi kanta muri yangu mbugabwa no producer Deus akayi no musigazi bamweta Horace aja togumanyata na wonu producer ntirekani ubwiro bwe na wakaru kube Deus ande baya kwisegita gitira yibega ntimpe nambaye atampereze nambaye twatagana Deus antera noremere bahiti aya eka bahiti esinga neci wabere note wabene gomba kuri kujya tikuru bakiterera kuri kandi kurugobwe mashoye ko kurugobwo go musigazi nantera noremere so kurugobwe tendagarikire nyuma nagumiza munatera tine kitine muheru natera bemanze natera umuhango nagumiza mukare natera ibeshongoro byinjo kurugobwe kandi byona bikakwata byona byabahiti so Pastor Juliet are you true pastor or ninga nechitini sanko kokura bana babana nimbareba mu industry bakweta nyondi jeno nanka ndijeno kongabar batari ba jeno kumanyanga Pastor Juliet umurebe naenda kumanya ni pastor ninga niwe not steka nkechitini sa ko already no ishongora gospel we bareke buzo kirungi nangunyowe nabanyeta pastor kandi nanye nukwenda kweyeta ko kanyondi apostle abo kuba ummagaraganje nahereze kutandika ikanisa 13 kandi nabo stiru nyebembere zindi ezitari ezina yetandikire ati ni nyebembere kanisa 31 kinanta kukimanya so nindengari yecu ati we no buri apostle so nyine kanisa zintaragambe shahejo muhendo gwazi konka 13 neze na yetandikire ayimpereretse kutandika eriyo muri singiro umundinzi bitando webare mnonga ima barufutireba kandi program nakiboze program eje bakugiteka mu sente nabase Manda Phone Solutions kandi abone bashangwaho muri mbara bakuguza amasumu marungi bashangwa wahingura Centenary Bank BNK room number B037 afro ya hansi ninga shibatera namba yabo ya 058 ahasigara obeno butungirese umununge ningashi obeno shubura nabo kandi abankore videography nabankore photography abona bakwatira byo mukoro gwawe kandi nabahuru rukwende bishani futere bishani birungi munonga so bakirre shangwa rukwago plaza aho wanoza kwika tax park bitu aba Max Graphics abona bo bakuretira uhereza burungi aho muri mbarara kandi bakora t-shirts karenda noenda poster noenda bana noenda t-shirt kwandika no kufira nebindi bingi munonga so aba Max Graphics abona babasa kwa bakikuterereza munonga twero kwendera naniye nangu ugambereho ba fans bawe
aho bakubasa kutunga cyeshongoro cyawe kitwaza kushoza kandi tutugambire cyeshongoro no kitwari ari video no kitwari ari to katoyina kamera ebale kibuzo cyo nyuma sheko cyeshongoro social media platforms zanje ndi ya TikTok noteka mu Juliet Noremera Facebook noteka mu Juliet Noremera wa Yesu no mbona then YouTube nabwe noteka mu Juliet Noremera no wateka mu Juliet Noremera music yanje yona no jibona yeah webale munonga kandi cyeshongoro video ombwire buce munonga ninjira nkunkombero nka orwa kabiri ntubahereza video yeah nkozera necembaga nangwe nacyo turiyo ntukifumba bisho wire bibiri birye birongo nabwe cyo mwe bare kundeba nishabo bahagize ubwanyu nishabe shara zanyu mwe bare kunkunda bongere bakore challenge bongere baza TikTok abadi waiting yes nyenda kwebaza na munonga abantu abari challenge omubyeshongoro byanje nyine yo ba challenge bingi mwe bare munonga mwe bare bitu abarebe bankore media abariyo numundeba nimbaraganisa nkomo ishongozi wanyu ngo mwakogu ninza kubaha echo bari kweta good music ruhanganyo njere mbabazi mbase kwishongore bishongoro by'umwoyo omuzinereso bitabishongozi umwena nimbakunda kandi nimbagumya mugume music yerinke tangu ikonkabwa Christian tuzakubasa iyo nko mutugambo twa muheru nani nyenda ohendere uri kutugambara mu nekintu cyumwe iyo nko muntu yeshongore kurgen ko 2009 kusta hati nekintu ki ekikugumagumire mu industry ekintu kingumiremo promotion bantu mwe music egumiri promotinga za star bazaranga omwana natere cyeshongoro ejeri hiti ora cyeshongo cyubonire ora mwene ora cerije ko nkacaiza kubura promotion cyeshongo cyuburo mwanye ejo niyo challenge y'imbuga bwine mu kujya yes mukama mpire mbabazi music yanje yamanyu ko nkabe bitangwe no ika presenter shanga presenter ine byeshongo mwene waho kayirwa presenter kare yatereke shongoro cyawe nabarahanga ko kanisi marahanga promotion ejo nyiweka ho arahanga ndabizo ko katubyangwe urukwendera ba fans bawe no bahaye ubugambo ki ba fans banje obugambo bundi ko bahereza no kugira ngo umutwe ihanganire nkabeshongozi ware bomwe shongozi yacerwa kushoze cyeshongoro tamcero rubanje kamukabuzo takabaci nawe tuwe ni babantu yine bakorabamu mutwe hanganire nkabeshongozi bona beshongozi kamba kwatera nabo kube kindi munco baramu mutwe hanganire kandi nanakagamba kundu kubehanangira na munonga barokore mushabira beshongozi ebikutera birho ko kamongere kutushabira ecaha muheru nimbashabo hagize ubwanyu obutaro buzuma alright mwabare mnonga kandi MC Masheko nenye kwene program nekibozi ari nkore media no kugishanga honka kandi ne kujya ntumnywano wanje nkore media takagergaho je kumireho ekindi nimbasha banti mureke omweshongozo go omweshongozo wite omweshongozi wehanga omweshongozi wanyu Pastor Juliet Noremera mureke tumushagice mureke tumusupportinge kuko yashuze cyeshongoro kisa tinkureba nshonga abaje cyeshongoro cyo wakora materist ka challenge waza TikTok akora mu ka challenge waza YouTube ukamusearching ukasubscribinga waza YouTube ukawatchinga ukasharingira mugenzi wawe tina kisuru kukweho so mureke twatanise imyankore nagira ngo ageterine rwo gatigufa so nkanenje ante mureke twatanise twerekane rukundo ndakwandaga nyenda kusima omusigazi mamweta Titus tinkabara kumwebaza niwari twatara video kunu Titus atwatirire era ne video niwe yagikora nizobere no yari mu kintu yes bantu mwenta sime boro waja kana na nekindi cyeshongore kikozurwe producer bamweta producer Nico Pan Beats Kazukuba Nico hori nyenda kwebaza we bare kutere cyeshongore kino mutuma gumwe nashango ko mu Masaka ni wabase kukore cyeshongore ya akanyeta yanje atujuri nakwereza off no makwishongoraje yampa offer yanyeta yankorengo meji kandi no mushamurunje thank you so much Nico Pan Beats Kazikuba nkutumide
kandi think abara nabo siti kusima producer wanje Deusi ampikizaha ankozeremo murumo ogo chikozere neneko konko nkozeremo murumo music niko kuza kureba Deusi niko kuza kundeba ne Deusi mwenu mwe bare mnonga nimba simu Webare mnonga mubere coaching Nkore Media niko twenda tsicyo kandi mugumeho mutakaragaho mugume no muwokinga ebirungi nebisya bimayango nibandi beja kandi mbagamba nzimbaraga nisanti buri cyo mama kuraga kwagariyo mu industry agakwagariyo mbeshongozi gona ntwantu gwasaga washyitsaho ahari Nkore Media TV